Ausana yup lak ngamung waya hado yup lak changna namano opposite dam kai tani anyana muktak pe tumi hakya life to pai ba yup lak lan che yup sa yup hado ke yup lak points tam ya pe nang hado yup lak ngamuk ma tumi yup lak anyo hado ma yup pu tai bu ani cham ma yup lak ngamuk ngob na myang pai hadam opposite at na myang yang mulan cham hado ke kawang mana ada ke mukti siwana tamat sakina mianga to mana yopo hada mulancha ma yopo ngamak ta cha phai ma cha sa yopo ta ha o sa ta wanga tui wanga man tai ba ta hada ngau china tamna yang hada program tia po hada life ma lit na miang laga na tan tan lit na miang. Praise the Lord to everyone. May God bless you. Mulanda kawang mo man fa. Today we are going to pray for our Nagaland. Tanya teman Nagaland katok chungna yop lak mana. To see the situation of present our Nagaland, we need a lot of prayer. Tau kai tanya bu chuan situation dan layang tanya teman katalan teman ayong yop lak wong pong na miang bu hadong ye ong nam. So today's our prayer topic will be we are going to pray for corruption. Tanya bu wang ba yop pong ngam corruption me ngatai bulan hado corruption jeng na yop lak mana. Also we are going to pray for the all leaders. Yang boy new boy palan leaders lan jeng na yop lak mana. Also we are going to pray for today all government departments and the sub-private departments in the Nagaland, that God may lead them in the spiritual way that our Nagaland can be blessed. Yang hado government when you way balan yang private sector mengobu tui long balan government tui long balan adolan say jengna yo pacham lang onang hangne imana ateng ba yaha achama chon bukaya naksi imana ateng ba yaha ma wui ko manaksi hado tui so say meanga tai bo tui so leng ok lang onang tau jengna iman the government sector private hado say when you way balan jengna yo lang onang. Why we need to pray for our leaders, as Bible says? Tau kai ma teman leaders hanga teman woi balan jeng na teman yublak se teman Bible ne. As we know in the 1 Timothy chapter 2 1 to 4, if we say, it says pray for your leaders. Tau kai over teman Bible le ba teman woi nu woi balan jeng na leaders jeng na teman yub dau usi bungan. Even Psalm 72, David itself says, you pray that God may give you righteousness and justice to the king. Yang Psalms menu ibu ngonang nanga hatau David ibu nanga yup tau hatau kaya iman da atang ba righteous kak subu ba judai yang kak subu ba alam iman da kawang boy palak sebu hatau ngonang. So then that city will be blessed. Hatau kaya naksi nuising hatau cila hatau mohe malak sebu ngonang. So today we are going to pray together for the corruption to be ended in our Nagaland. Tau kai tani hatau kia yopu kaya teman Nagaland katok miang atai ngopu corruption hangi corruption ngonang hatau esai tang makawang pa mohe mantau lakchung. Also we are going to pray for all the leaders, those who are ruling over our Nagaland. Let God's wisdom may come in their life, that our Nagaland will be blessed. Yang mabu leaders lan wonyu woi palan chung na teman hatau ki yoblak hatau kaya naksi teman Nagaland katok sima yo mabu ma ateng ba ma boy bukaya ya ha cha boy bukaya Nagaland katok sima yo mabu katok miang lakchung. So let's all together raise our voice and begin to pray. Tau kai moy lana hatau ki yopha. And we are going to see mighty movement in Nagaland. Tau kai tani teman hatau ki yopu kaya katok yang hatau teman Nagaland katok sima yo mabu yang hatau ma kawang tui yong leng po teman ngi ok lakchung. God showed me in the spirit there is going to be a mighty revival in Nagaland which no eyes have seen till now. Tau kai kawang saki na kawang ada tani de ngoi sa hatau hau bu ngonang kawang katalan na te yengi te yetau bu yang awum yingi bu hatau yasan yale bu revival balung yang yasan bu hatau mukti siwa bu tu yong teman Nagaland katong meleng lak hatau ngonang. Let's pray together.
แต่ค่อยมื้อลั่นชะมาอยู่ค่ะ Let's pray. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah. प्रभु हम Chauba, प्रार्थना करते chauba हैं pa. परमेश्वर प्रभु यीशु Sini मसीह tumana नागालैंड के लिए hadaw आज प्रार्थना Nagaland करते हैं tumana. परमेश्वर Tiya एक yalak मन pa से pa प्रार्थना tuman करते हैं chude परमेश्वर chana एक menyanga. हृदय से प्रार्थना Ya करते हैं chana परमेश्वर menyanga प्रभु हम pa देख रहे हैं dokia. परमेश्वर Ba आपकी doki आत्मा के nang काम होते हुए saki ma परमेश्वर pa right now we naga can see yupuna. the Nang God's saki spirit ma is working in tingla the jangan Nagaland nang hallelujah yupuna. we see Tau kai as nang you're going pa to ma touch bu all the hadaw kadong departments yo those yang who are pa working ma over bu there hadaw. प्रभु पुलिस Teman डिपार्टमेंट को Nagaland आपके kadong हाथों ma में देते हैं banang परमेश्वर sima प्रभु yo वहाँ ba के banang राजकीय sima डिपार्टमेंट को आपके हाथों Oh, में देते हैं chaba ba परमेश्वर yang प्रभु ngin वहाँ sa के to परमेश्वर pajam sa गवर्नमेंट ma ba डिपार्टमेंट्स को आपके leaders हाथों में lan देते हैं pa. परमेश्वर Au वहाँ के sina चर्च डिपार्टमेंट्स leadership को आपके lan. हाथों में देते Au हैं sina परमेश्वर church प्रभु leaders प्रार्थना lan. करते हैं परमेश्वर Au प्रभु sina यीशु मसीह private आपका ma अनुग्रह yung होने के bu. लिए प्रार्थना करते हैं Ba परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा का yang अनुग्रह au होने के लिए sina प्रार्थना करते हैं comment chop परमेश्वर yung प्रभु bu यीशु मसीह katalan. प्रार्थना As करते हैं leaders परमेश्वर lan होने ko पाए oh पवित्र आत्मा kabuda. तेरा कार्य Nang परमेश्वर mabu उनके जीवन में kunjong होने pa पाए nang mabu परमेश्वर chute आपकी pa दया nang उनके ऊपर iman होने mabu पाए ishi. परमेश्वर आपकी Adeng ba करुणा ma उनके ऊपर pa होने पाए iman chute परमेश्वर iman. प्रभु उनकी आंखें Adeng ba खुलने पाए nang ya ha परमेश्वर प्रभु chabu यीशु bo yang. मसीह कि Hang परमेश्वर ba आपको menga देखने tai पाए bu परमेश्वर ba प्रभु ha यीशु मसीह आपका अनुग्रह उनके ऊपर होने kadok पाए balunga परमेश्वर प्रभु yilak यीशु chingna मसीह imana प्रभु प्रार्थना inasitive करते ya हैं oklangna परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह imana आपकी दया आपकी responsible ya करुणा oklak परमेश्वर chingna उनके ऊपर होने ba पाए hado menga परमेश्वर tai bu kadok cha lunga yilak हालेलुया chingna hado ba हालेलुया nehemia ia हालेलुया hado हालेलुया inasitive ya bu chalia mabo Amen. leaders lana imana ba hado ge inasitive ya tu yong lung Yes, oklak chingna Appa. menga tai bu hado kadok lunga yi oklak chingna ba hado kia mabo leaders lan imana ba iman inasitive ya kumnak se Yes, oklak Appa. ngonang tau khai nanga ba mabo Adau kia leaders landa kawang nanga ngau tamsi nanga upa hado corruption na upa adau kia nang mabu kuncong pai menaksi nang mabu upa ya acha pai menaksi imana leng oklang ngonang mianga tai bu kadok hadau kia lengai oklang ngonang nang yu om bu mianga ma hado hangyo chajang chabu hangyo lengai yu oklang yang bu oben nang om bu pai yang oben nang sung bu pai leng lakai nang sung bu pai bui lakai ma bu kata lantang ma bui pan yang ma bu kata lantang ma upa mohemana yang nang tau kai ma bu wenyu woi palanda kawang nang ma bu kuncong nang apa hadam si yang hadam mianga tai bu corruption hadam mianga tai bu katoka tau leng laksa development tau pai laksa yang hadau kanting ma tau society yang mai bunyu chang ma tau society mai lengi laksa ma bu hadau leaders lan church leaders lan yang ma bu private ma yang ma bu government ma yong bulan say tang ma yoi personal initiative ya aleng oklak chingna menga ngobu nyui ching lenga yi oklak chingna kawang yi febu ma iman yanda nang ya ha chao ma tam si iman da nang ma bu chude konjong ma bu lu bu nang pha tam si oba ma bu leaders lan iman to he nyai bu mangonang ga iman to he nyai bu nyui ching man nang ya ha cha wong chui na me yang iman to nyi febu man nang ya ha cha wong chui na me yang tam si oba mai iman to he nyai ngonang ga mai i mon nang wong pha tam si Yahama iman ma ngonanga yahamo nang yaha cha wong pa tam si iman man nang mabu konchong ya nang mabu konchong iman tang mabu wang ma pa tam si kadong yu konchong nang iman tam ma wang ma pa tam nyanga atau menga ngobu lenga ji oklaka iman bhengonang iman tang ma iman yang bhengonang tau khai se tang ma leng oklak chinan nang yaha cha iman se tang man nang chuna tam si osa mabu hata ba menga ngobu khatok lenga ji oklak china ba hata pa when you wait palan hiang mabu leadership plan ase nang yak sarafana pa nejerat suman mi yopa yantaron ase pana mga yo amen amen My dear brother and sister, now COVID-19 is increasing among different part of India. Now we are going to pray for our all Naga brothers, those who are working out of Nagaland. Tau khai saat tumana anyo jam yelak ba atau ke yop lang onang mabu tunyi tumana nginang COVID-19 hadau increase nimyang bo tau khai tumana mabu tuman nyanau chenau lan tuman anyena tuman notice katalan anyena hadau ke tai ngonang tau khai tuman hadau lan chingna tuman yelak ba yop lang onang iman chingna. So surely sister and the person when you commenting, we are going to pray for you. Be patient. But today now we are going to pray because COVID-19 cases are increasing in Delhi, Karnataka and Punjab, Rajasthan. Yang tinyi tumana mabo naman ang ngonang pa inyo tumana nginang ado Rajasthan may Maharashtra mabo ado kia COVID-19 ado kia increase ni ang tumana nginang. So many of our Naga brothers and our people, they are working outside of Nagaland. Yang mabo hataw kia tuman nyanaw chenaw lan akan fem hataw kia tuman notice nyanaw chenaw lan nyena hataw kia yu chung ba yu phải subu ya fan ma tui leng lak ching na hiang lai nhau lak ching na mabo ya na ngonang.
So also we will remember to comment right now. I can see on our comment box, and we are going to pray for them also. As I can say that some persons here writing So comment that that shoulder and the back maybe get healed, and I believe God is going to touch you and God will heal you surely. So right now we are going to pray and we will declare Psalm 91 also over those who are working out of Nagaland, and especially we will remember this two people also, those who are sending comment. Let all together pray, because prayer has some power when we pray in one mind. tàu hay tụi mình là mua lan cho mà tàu kia comment box mà bay bộ lan chừng nó over tụi mình chú để cha nó ya cha nó chim yang over yo pe yo pu kaya tụi mình hà tàu kia mấy bộ ốc năng tàu hay tụi mình là iman chừng nó tàu kia mấy tâm phá sẽ nhiều hà tàu kia outside mà outside nhà nào chơi nào lan mà bộ tụi mình notice cả lan phải ngon hà tàu lan chừng nó tụi mình là yo pa. So I believe right now God is going to touch one who writing comment over here and you are suffering with the pain. Just call Jesus in your life, and I believe God is going to touch you. Yang sa awi hadaw kia soldier ma yang hadaw kia phak ma tak ngonang hadaw nang tak ching dan nang chun yang yup the hadaw kai khawang ma bo mai bo nang yak te phala. And also you will remember seeing my brother, he wanted to study theology, and we are going to pray God is going to open the way for their life. Sa tumana chamani hadaw brother e jainau e jeno yup lag e hangsan na Bible study ma theological e ma aging journey ma khawang ni favor ma Hallelujah. Let's begin to pray. Hallelujah. 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 Lord, right now I declare the healing of Christ. Right now I'm going to declare healing of Christ in Jesus' mighty name. Hallelujah. Right now, Lord, your divine healing is going to touch his life right now. Hallelujah. Rabba Shamsenia, Rakasiya, Temenia, Rabasia. प्रभु प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर मसीह प्रभु जहाँ जहाँ इन्हें दर्द है खुदावन जिस जगह इनको दर्द होते हैं परमेश्वर वो चाहे वेल प्रॉब्लम हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम प्रभु अपना चंगाई बड़ा हाथ बढ़ाकर परमेश्वर इसी घड़ी उन्हें छू लीजिए परमेश्वर क्योंकि जैसे वो कह रही है वो कह रहे हैं परमेश्वर मसीह आपके सिवा कोई सहारा नहीं है प्रभु आपके सिवा उन्हें कोई देखने वाला नहीं है परमेश्वर उस पीड़ा में है प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु अपना हाथ में बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु रिमेंबर करते हैं जिम्मे ब्रदर को परमेश्वर प्रभु प्रभु आपके वचन की शिक्षा देने के लिए way for their life. Hallelujah. Prabhu, we believe with the right time, Lord, you are going to provide the finances for their life, Lord. And Lord, we are going to pray for the entire people, those who are working out of Nagaland. And Lord, these days we know that COVID-19 cases are increasing. We declare Psalm 91 and we believe, God, you are going to touch the people. You are going to protect the people. Lord, you are going to cover your people. Hallelujah. They are not going to face any pestilence, oh Lord. They are not going to face any kind of hallelujah troubles, any kinds of a virus in Jesus' mighty name. Lord, we pray for the protection of all our Naga brothers and all the people, those who are joining in this meeting, and we pray for their families too, oh God. Hallelujah. We believe Psalm 91 having secret things that we need to learn. Hallelujah. In the Psalm 91 verse 14 says here, it is a testimony. God says he loves me. Hallelujah. We believe we love God. That is the secret the Psalm activated in our life. Hallelujah. Today we must be declare the Psalm 91 in our family, and we may declare God's promises, because God says he loves me. God give the testimony to the David. He loves me. That's what I'm going to rescue him. Whenever he's going to pray, I'm going to redeem him. In the time of trouble, I will be with him, as the Psalm says, and I will redeem him, and I will be satisfy him with the good life, in the long life. We are going to declare together, my dear brother and sister. We believe those who are working out of Nagaland, Lord. We believe, God, you are going to touch them. And Lord, you are going to keep safe our family, because we love you. Today we are declaring in our heart, hallelujah, we love you, hallelujah, we love you, we love you, we love you, we love you, hallelujah. खुदा आपका अनुग्रह हमारा मध्य में होने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. आपका अनुग्रह हमारे जीवन में होने पाए प्रभु. आपकी दया हमारा मध्य में होने पाए प्रभु. आपकी करुणा हमारा मध्य में होने पाए परमेश्वर. आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु. हम धन्यवाद करते हैं खुदावन. प्रभु आपका अनुग्रह हमारे ऊपर होने पाए प्रभु. आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु. खासकर कि हम नागालैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, ईस्टर्न पार्ट के लिए. नाउ वी आर गोइंग टू प्रे फॉर आवर ईस्टर्न पार्ट ऑफ नागालैंड. जैसे कि हम जानते हैं हमारा ईस्टर्न पार्ट नागालैंड में बहुत सारा डेवलपमेंट का जरूरत है, एंड वी आर गोइंग टू प्रे फॉर दैट. गॉड इज गोइंग टू प्रोवाइड दैट. sa tumana eastern part chingna tumana sa yong yublang onang hataw kia ma bu development pai tamnak chingna hataw kia yupha. So we're going to pray for eastern part of Nagaland. Also, we can read some comments, like one person
again commenting, pray for my husband, including that we will pray for you also. Keep patience, God is going to do amazing work. Now we will be going to pray for eastern part of our Nagaland. Sa teman eastern part of teman Nagaland lan chừng na development ado chahe loan bu ado ngai rak chừng na teman acha me jo. So one person is commenting that convert करने के लिए बात करते हैं, पैसा लेकर ये काम करते हैं. So I want to tell you, my dear brother, please go and read Nagaland. Most of the people are Christian, and this live stream is only for the Christian people. So आपको मैं एक जवाब इसीलिए देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होने पाए. अगर आपको डिबेट करना है, you can come. I am from a Brahmin background. No one has given single money. You can check my account too. So may God bless you. So we are going to pray about all our situation of Nagaland and all the people, those who are joining our meeting, and God may do the mighty work. Okay, tanya teman mulan chama yo pa mayang comments ma hado ke ibo teman ang ne si bunu mayang ma asaya kawang ching na lang mo nang ani teman khau cha noi teman kada mo bo ya bo ye chi tumi kada sang ngo bo ya ha to le mai teman ching na kawang mukti siwa teman ching na tumi kawang sa ki na mayang hado ke lang bo hai ngonang tumi kada mo bo ya ku se tumi yu to lang bo ye chi ja hayang bo tumi kawang menai siang tumi hado ke lang bo hai ngonang. So brother, don't think about my education. I have studied all the Vedas and most of the religious books I have read, and I know very well Sanskrit. And if you wanna be debate, we will be wait on the live stream. Will be in wait for a minute, and we are going to pray for the eastern part of Nagaland. And this stream again, I'm saying for the Christian people of Nagaland. May God bless you. So let's pray for eastern part development. So teman mulan chama yo pa. Hallelujah. Prabhu, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. Today we are declaring for our northeastern part of India, Nagaland, and which is Lord belongs to your people, Lord. We are praying for the development for the eastern part of Nagaland, Lord. We believe, God, you are going to do the good development in our place, Lord. That's what we believe, Lord. We need an education, Lord. We need an education, oh God. That's what we pray that, Lord, you empower our youth of the Nagaland, those who are in the eastern part of Nagaland. We pray for all the leaders, all the peoples in that place, that Lord, there will be your glory, hallelujah. There will be your great work, hallelujah. We pray in Jesus' mighty name, hallelujah. You are going to do amazing work in our northeastern part of India, and Lord, we believe, God, you help us, hallelujah. Lord, you are going to help and empower all the people, Lord, hallelujah. हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जैसा कि परमेश्वर आपका अनुग्रह है प्रभु, आपके वजह से खुदा आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं प्रभु. हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपना पारिवारिक जिंदगी में परमेश्वर सफर करते हैं खुदा, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. जो पति पत्नी परमेश्वर अपने लाइफ में परमेश्वर दुखी जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. प्रभु आपका अनुग्रह उनके ऊपर होने पाए, प्रभु आपकी दया उनके अंदर होने पाए, प्रभु हृदय जो समझ भरा हृदय है परमेश्वर वो होने पाए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, एज समवन शेयरिंग द प्रेयर रिक्वेस्ट, लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका अनुग्रह आपकी दया परमेश्वर उनके ऊपर होने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. आपकी करुणा उनके ऊपर होने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. आपकी मेहनत उनके ऊपर होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु. सब कुछ आपके हाथों में देते हुए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से. सारी प्रार्थनाओं को प्रभु हम मांगते हैं खुदा, और आपका अनुग्रह परमेश्वर हमारे मध्य में होने पाए प्रभु. आपकी दया हमारा मध्य में होने पाए परमेश्वर. आपकी करुणा हमारे मध्य में होने पाए यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं. आमीन एंड आमीन एंड आमीन. So now we are especially going to pray for our all northeastern youths, those who are in the eastern part of Nagaland. Teman eastern part of Nagaland ma wo bu tilalan tang samlan ching teman ye lap yo. As we know that there are not good facility for the educations and they are not able to get educated. Yang teman ngi ong na ma bo ha tau kia mayang educated teman ye nang bo yang ma bo ha tau kia agan ma ha tau kia sengaman bo ha tau kia. And also we are going to pray many youths they drop their study even before class 10. Yang mabu tang semlan hadaw kia class pan hai tu pan mabu tang semlan hadaw kia lakatai bung niwang na. And many youths are in the drug addiction, many youths are in alcohol addictions. Yang mabu hadaw kia tang semlan hadaw kia anu ha yang ma yong muk sa ma lepo hadaw niwang na. So that God may help all of us. Hadawlanda kawangan yalak pa chon tamak chna iman tang. Let God talk to our youths. Yang iman tang semlan tuman tang semlan da kawangan yalak pa cholak chna tamak. That God may help all of us. Yang hataw kaya kawang mai jambu phalak chna. God may empower our people. Yang kawang
kaya iman tang mo chun tamuchun. So we are going to pray right now. Tao kay tumam lancha mahata lancha. Right now, Lord, we are praying together in one mind, in one accord, Lord Jesus. As we know that our northeastern part of India, the eastern side of Nagaland, Lord, there are a lot of development needed. Lot of youths are in addictions, so God. Lot of people are in alcohol addictions, so God. Lord, we pray in Jesus' mighty name. Lord. आपका अनुग्रह है परमेश्वर, आपकी दया प्रभु जी, आपकी करुणा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के ऊपर होने पाए प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर स्पेशली खुदा हम ये प्रार्थना करते परमेश्वर जैसे कि परमेश्वर हम जानते हैं परमेश्वर वहाँ बहुत सारे लोग परमेश्वर परमेश्वर मसीह those who are not able to afford the education so God Lord हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु आपका अनुग्रह उनके ऊपर होने पाए परमेश्वर आप उनके लिए मार्ग खोल दीजिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी दया प्रभु जी उनके ऊपर होने पाए परमेश्वर आपकी करुणा उनके ऊपर होने पाए परमेश्वर आपकी महिमा परमेश्वर उनके ऊपर होने पाए प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रभु आपका ज्ञान आपका बुद्धि परमेश्वर आपका अनुग्रह परमेश्वर उनके ऊपर बना रहने पाए प्रभु आपकी दया उनके ऊपर बनी रहने पाए परमेश्वर आपकी करुणा उनके ऊपर बनी रहने पाए परमेश्वर आपकी महिमा उनके ऊपर बनी रहने पाए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु विश्वास करते परमेश्वर आप ऐसा कर रहे हैं उनके जीवन में यीशु के नाम में होकर मांगते हैं Amen. Amen. And right now we are going to pray for all the family those who are our subscriber family from the Nagalands we are going to pray for them Mabo hado ke subscriber family lan ngonang tuman channel ma ausna join me yang ngonang iman jingna iman family noksalan jingna hado ke yog ha so we will be pray for family and all kinds of a problem those who are people are suffering yang ausna noksaga talan social teng bo ngonang hado noksaga talan jingna tuman mulan yog ha so we are going to pray for all people yang tuman mulan kadalan mulan jingna hado ke yog ha so thus we will be pray for the whole family also we will pray for radical situations are going all around India yang mabo hado ke bo situation mabo hado kadong kan pe mataman ang yong and also some foolish people are writing comment they do not know that India Nagaland also is the part of India we can use Hindi language teman hado kata tam bong gitu bulan hado kia yong teman notice nya teman Nagaland katok te yong katalan out of Nagaland katalan na yong teman Nagaland da yong hado kia ngabu ngonang imana teman India kata ye jija teman India part of India jangonang Nagaland no yang boy hado Nagaland katalan na Hindi ye sengja yang ye sengja sa hado kia yong hado kia ngaunang yang boy hado mong ye suilak teman and as you can see in the comment section a lot of radical masses nowadays people are writing that we can see how much hate they have yang sa naman na comments box mangingon ang pa inunging sa tuman live te Taiwan dan naman ngingon ang pa hangsan na tuman anya na tuman katalan iman juda ima hangsan iman haibu tuman ta hadaw ngangon and if we say we do not do anything for the gain of money yang tuman na hadaw singhangan muktak be na mayam singangan jing na tumi toilang buye chi so whatever they are writing the hate speech let God forgive them and we will pray for them also that God loves them tuni hangsan na hadaw ki ngawe pa tuman na iman jing na against wherever yong la ke che hiang boy iman jing no kawang nang ya ha chao to nang pha tam si nang ngao tam si sa jing na tuman na jing mai jing na these kind of people even don't have any knowledge about the Ramayana even all the Hindu textbooks hadaw ki bulan hengon nang hango sing ye sing boda sing ha kun ne sa nga bo leng bo hadaw ngonang so that is also the reality there are a lot of people those who are living in the life in the sin and they are trying to convert the people they are trying to speak the people that is different way we are not going to speak all about this tao hai hadaw tengon nang tuman na hadaw ki ma bo hadaw ki yu na hadaw ki ngao nang hiang boy hadaw jing na tuman na mayang ngao la ki chi and she is writing against us that RTI dalta hu teri income per so it's okay brother you can put the RTI even in my account also 250 rupees are there I don't care about that what a foolish hate people are speaking nowadays tao hai tuman da hadaw ki ma bu nyan nang ayang boy hanga chi hadaw ki leng bun myang ko leng da pon da ayang boy hadaw man nang leng hadaw man nang hangi taw la so keep praying for us also tao hai tuman anya na tuman ministry leng ching na hai khaw ka ma tuman khawang tui chong ma khawang ching na yong lak ching na yong wan bu tui cha tuman hadaw ki yong yang atumi hadaw ma yong ngonang tao hai yan lak pa naman no tuman ching na yo potam prayo sa hadaw inang and let's pray together tao hai mulan cham yo pha may God bless our all subscriber family also we are going to pray for the child abuse in the Nagaland may God bless all of
people. tàu hay sau như là qua tàu cái join family tụi mình ở trên channel mà subscribe nên mình ngoài về iman mỗi lần nên mình nút salan cho nên mình ayan personal life cho nên tụi mình yêu bắt chăm lắm yang sau cấm nên yêu lặng ngam cái child abuse atau nahalan yang offense hat new hay pa yen nang ba nahalan mabu akan fe mengonang yang new mabu child abuse atau nahalan ching na teman melancam yupa. So may God bless all of you. Tau kai hatau kaya mulan tamu hai mana tampa. Let's pray. Melancam yupa. हालेलुया प्रभु हम प्रार्थना करते हैं स्पेशली नागालैंड के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और हमारी जितनी भी सब्सक्राइबर फैमिली है प्रभु जी वी बिलीव फॉर ऑल कोन्याक पीपल दोस हु आर आवर सब्सक्राइबर्स ऑफ गॉड राइट नाउ वी आर प्रेइंग फॉर देम हालेलुया आपका अनुग्रह आपकी दया परमेश्वर उनके ऊपर होने पाए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रभु आपकी करुणा परमेश्वर उनके ऊपर होने पाए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी दया उनके ऊपर होने पाए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे नागालैंड में परमेश्वर परिवार प्रभु जी हमारे सब्सक्राइबर हैं खुदा प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु आपकी दया आपकी करुणा परमेश्वर उनके ऊपर बनी रहने पाए परमेश्वर उनकी हर एक समस्याएं प्रभु उन्हें आप परमेश्वर मदद करिए परमेश्वर उन्हें आप ज्ञान दीजिए परमेश्वर उन्हें आप बुद्धि दीजिए परमेश्वर परमेश्वर मसीह की आपका अनुग्रह परमेश्वर उनके ऊपर बना रहने पाए आपकी दया उनके ऊपर बना रहने पाए परमेश्वर आपकी करुणा उनके ऊपर बनी रहने पाए परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर स्पेशली फॉर द चाइल्ड अब्यूज इन नागालैंड गॉड वी प्रे प्रभु आप अनुग्रह करिए आप दया करिए परमेश्वर सारे खरे पाप परमेश्वर बंद होने पाए प्रभु सारी दया बंद होने पाए परमेश्वर सारी परमेश्वर चीजें वहां बंद होने पाए प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर परमेश्वर लोग के अंदर परमेश्वर आपका अनुग्रह होने पाए आपकी दया होने पाए आपकी करुणा होने पाए परमेश्वर परमेश्वर मसीह हम प्रार्थना करते परमेश्वर स्पेशली फॉर द ब्रदर वन हु इज स्पीकिंग लॉर्ड ऑफ अगेंस्ट थिंग इन द कमेंट सेक्शन ऑफ गॉड लॉर्ड यू ओपन देयर आईज प्रभु आप उनकी आंखों को खोल दीजिए क्योंकि आपका वचन कहता है सत्य जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा प्रभु जी हम जानते हैं बहुत सारे लोग तो सत्य की पहचान नहीं है परमेश्वर जिन्होंने सत्य को कभी जाना नहीं है और जिन्होंने कभी सत्य को परखा नहीं है परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप उनकी आंखों को खोल दीजिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे भारत देश से परमेश्वर जलन आप निकाल दीजिए परमेश्वर टुडे नाउ वन मोर टॉपिक वी आर गोइंग टू प्रे नाउ पीपल हैव सो मच हेट अगेंस्ट ईच अदर sa tu mana jelak pan yo cahai cara yong tai hai bu cahai cara hai bu tu mana yong against cahai cara hadau kia tu mana kada cahai cara tu man tu ilang bu satamat bu tu man against yong bu tu mana mahabungina we are going to pray that let the peace of God may come in the people's life tau kai hadau lan ching na tu mana yalak ba hadau ma ching mai khawang ching mai pa tam si sa iman da khawang ya ha achawa iman da ngau tam si tu man because everyone will die one day hang ching ne subun me ngam moi lan ni lak sa ngonang ni cha pa and later they will know the truth ado over tu mana ni cha ba tu man molang ka tong yu ang taw yang tu man lilak libu hipang ma tu man ateng balam tu man hadau singlak and hai singlak Shaitan misleading their mind to be fight and kill one another behalf of the religious tau kai hadau tu man I mai tu man ya mai yong bu ye chi yang bu tu man da nu ya ha ado ka si tu man da yong a cha hai cha da tu he lang lak ching na cha hai cha da het na meng lang ching na cha hai cha tei nu lak tei yikan but satama lak tu he lang lak ha tawa tu man da ka si tu man da yong a tok pu ha ta tu man ye ngo nang and that is also true we know that my dear brother and sister when we are living in the sin there was no one come and comforted us hatau ting nang over tu man anu mangoy abe tu man hatau ki ngon da over tu man da pai ye pai tu man tang da over ye pai yang tu man da over to le mai ni when we are living in the darkness we didn't eat food we don't have a good education no one comes and encourage us and empower us yang over tu man anu ma over wang yang ma tu man ngoy abe over tu man wang yang ngo bu hipang ma over ka talan pai yang tu man ta mong yong na yetam but when Jesus comes and try to transform your life they did this kind of people they don't like yang boy over Jesus Christ nang ayan da pa yang wang ngai ma pun nang wang yang ma ngo pun nang wang ngai da ya ngai wan da ha tau ka ta la nang wang ngai da ngai bu ha tau yen lai hu bu mang nang mai yetam bu bu mang these kind of people even single time they do not do the charity yang ha tau ka da ha tau lan hay iman chung mai yang iman yecham hu bu even their own fathers mothers sometimes they can send in the old age home yang hatau lan kungan nak si inu ipada no ye pa we inu ipada satama pu inu ipada hatau ke phoi bong bu hatau ngina all kinds of wickedness and the sin they can do in the hiding way tau ma bu hatau ke anua hatau ke lo leng bu tu man mangina
and sometimes they're coming against one another. yang hadau kaya ipak te iman kata be chai cha de wa iyong bu hadau ngai bang So let's pray. tau kai hadau ki bu la ka tam nak ching na hadau ki bu tang ma khawang ching mai pai tam nak ching na tuman na The cham spirit of hate must leave all the religions. tau kai tuman ya ma chai cha de nual yai bu chai cha de yikan bu against yong bu hadau ya la ka tam pha za tuman India ka da lan ching na tuman mulan cham To being a different language, really, I want to share something and we will pray. tau kai tuman hadau kia yo ngau hadau tau atam ihun As people are saying that Hindu are different, Muslim are different, and the Chinese are different, but I want to tell you something true today. teman katalan na mahabut teman inang hadau alau kata India North India katalan na yo Chinese iman kata yang Hindu Muslim Christian sha yang iman Northeast mahabut teman da kata yo hadau atau bacat hadau atau chat li chiang teman yong ina Have you ever thought nang bu hadau yete ya the God, one who created all of us, He created same. hi kawang leng ya pe hadau kawang leng bu bu kawang i leng ya pe i leng wan da i cha ki i hadau kata leng yang ki Hindu also see by the eyes, and we also see by the eyes. Hindu lano teman mekeng inang yang teman meng bulan teman mekeng inang All the structure of a man body is similar to the other religious people and other countries people too. Mahabul wunyu wui balan yang alau country structure teman body kong gembu ki ai ngonang Similar to my wife, she's from Nagaland and she's from Konyak tribe. Whatever situations and whatever body parts she have, and everyone have same, the girls. yang sekolah Nagaland Konyak kata ngonang atau hangi parts ngo hangi mek tu hangi ba body parts sayo alau kata mo atau kibu chu mekai chu ki ai ngonang If we get hurt, we also cry by the eyes, and she also cry by the eyes. buat teman da yong mong tak ya bai mong tak ka tai bul meng ma teman muk pi ngai nang adu muk pi muk ngai nang That- pi ngai nang That feelings inside, the love feeling, the hurt feeling, everything is same in different languages. Also feeling is same. teman mong jang ma yong feelings kan bu mong tak bu yang yang tai bu teman yong yu la ma teman da feelings pai nang ada feelings so alau katalan alau cha theli alau mo iman mo same feelings ada ngonang Their heart also pumping blood, our heart also pumping blood. iman mong hadau ki ponang yang mong chang hadau ki teman mong chang ponang cha ki Kidney function is same. kidney function hadau asau chang wanang But some people, wicked people, putting hate in our midst. yang boy atau yo ma kata atam kawang ma bu koncong hinang bu kata lan chai cha da hai lak chai cha da teman against meng lak ching na chai cha da ching mai ang lak ching na hadau kata atam hai iman involve ni meng ngon But God not does causality. He made everyone same. yang boy kawang bo se yele ia cha ke yak tu cha ne ia kawang teman da leng yang Let's pray that the hate may go off from the people. tau kai teman mo lancam hadau ki yo pha chai cha da hadau ki against me bo chai cha da nuai yai bo chai cha da hadau ki hokawe bo hadau lakatam nak chingna Let's pray. mo lancam yo And after that, we will be pray for all families, and we will conclude our masses and the prayer today. akam na hadau ki teman mo lan nuk sa kata lancam yo pang teman mo lancam yo Let's pray. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारी जगह से हमारे लोगों के अंदर से हर एक व्यक्ति के अंदर से प्रभु जी नफरत खत्म होने पाए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर धर्म के लोग आज एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं जिसका सत्य उन्हें खुद पता नहीं है परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर लोग सत्य जानने पाए सत्य उन्हें स्वतंत्र करता है परमेश्वर हम सभी जानते हैं हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो हमें सबको पता है एक परमेश्वर है जो परम ईश्वर है जो हर एक का ईश्वर है प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर उसे सत्य मार्ग में परमेश्वर प्रेरित करिए हमें उसे जानने के लिए मदद करिए परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर हम हर एक व्यक्ति की संरचना सेम है हमारे अंदर की फीलिंग सेम है हमारे अंदर के इमोशन सेम है प्रभु हमारे अंदर की सारे पार्ट्स एंड एक्सेसरीज आर सेम है खुदा लेकिन परमेश्वर कुछ विकेट लोगों के कारण परमेश्वर जो नफरत फैलाई जाती है प्रभु जिस नफरत के कारण आज लोग एक दूसरे को मार रहे हैं परमेश्वर एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं खुदा प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु ये
सब दूर होने पाए परमेश्वर, हमारे भारत देश से दूर होने पाए, हमारे लोगों के जीवन से दूर होने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु। लास्टली वी आर प्रेइंग फॉर ऑल अवर सब्सक्राइबर फैमिली एंड ऑल द पीपल इन जीसस माइटी नेम। खुदा आपका अनुग्रह, आपकी दया परमेश्वर, आपकी करुणा परमेश्वर उनके ऊपर होने पाए परमेश्वर, आपकी महिमा उनके ऊपर होने पाए परमेश्वर। प्रभु आपकी दया उनके ऊपर होने पाए परमेश्वर। आज की फ्राइडे मीटिंग को परमेश्वर आप आशीष करिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हमें भी आप अनुग्रहित करिए। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। So my dear family, keep praying for us. We are in very hard zone and doing ministry. Tao hay kan taibu hado family join family teman ausen da teman any na subscriber family lan ngona pai hado naman na yalak pan naman ho tumi jeng na hado kia yo po champa ang na sibu na myang ma hadi kau ka ma teman North India ye kau ka ma teman na toi leng bu kau ang jeng na toi leng bu yong wan bu cha ngonang tao hay yalak pa tumio yaha ma ye to ye nyai pa mai I ma ye to ye nyai pa yalak pa kau ang jeng na tumio yong lak jeng na kau ang jeng na I mukti siwa bu ma toi yong leng lak jeng na yalak pa yo pa champasa hado ina. And I also want to say that please teach your people, teach your children that they may get a good education. Anyo tawan naman de iho ban naman hayam lando naman kadalando yalak ba nang hangi sung hado nang sung bun nang sahalo ang tatam yang bun nang hado nang achang sung bun nang hado nang nyaw tam do yang nang kadado nang hang sung nang sung bu sun nang pai bu ba kadado nang nyaw tam do hado kaya ma bu sung ai man bu ma kunjong man na ai lang yong lak chung na nang sung bu nang lo ta ang nang man bu nang lo ta ang चाहे जारे ते पोंग तुमाना चाहे जारे संग तम हाओ सा ताऊ हादो इतम ना. So may God bless you. मुलांदा खाओ मुई मनपा. So again we will meet in Sunday evening. नो ये लाग पर Sunday हादो हानियो तुमाना live से पहला ngonan हादो मुन live mo मुलाना खाओ म बु मुक्ति सिवा बु या लाग चना मुलान तुम ता बु भाई भाई गए. And we will meet again in the evening 6 to 7. हादो किया Sunday 6 to 7 and yo yalak pa hadaw kia live pa lang una. And continuously you can get many topics on our YouTube, and this coming week we are going to teach many skills to the people that you can survive your families. Yang yalak pa hadaw kia skills hangi pa tumana hadaw singa ngo hangi pa tumana chai yang hangi pa tumana training ya hadaw esayo naman tanyaw tamak hadaw kaya family surviving hadaw hangka learn namang la hadaw esayo naman tanyaw tamak taw kay hadaw mo naman mulana tumata po kay ngo kayo sa hadaw yopong hadaw yopato cha tayo. May God bless you. Mulana kawang may man pa.